Paikunia Chekloni Paikit Homani, Karbi Students Association Dipu Regional Committee Angkang, Borlangper Head Branch ke Parlupon, Langkai Langso, KSA Sub Branch Lapen, Kiri Langso, KSA Sub Branch Atum, Chilang Petpen, Nithoma Parman, Lumbajong Constituency Arlo, Aduya Hoya Hawar, Mijung Lapen, Langkai Janalong, Loke Charlie Aputak, Chirok Togamai, Kedengpon. Langkai Langso Sub Branch Lapen Kiri Langso Sub Branch Atum Chilang Rapet Pen Karbi Anglong Lapen Hojai District Aduya Hoya Hawar Along Kido Akarbi Arad Atum Sitami Amina Long Rika Cherakom Jialong Loke Charlie Lapen Loke Tek Akinang Sot Do Pu Alam The Kepachini Ponji Apan. The aim of education is the knowledge, not of fake, but of values pu Athipi and Ponsi Paikuni ni Paike Thom Li Lapen Po Ni Thom Aparman Chirok Togamai Dengponlu. Paikuni ni Paike Thomani ke Chengsia Mai ke Padopon Adim Laki Langkaijan LP School, Sirim Langso LP School, Lapen Arlong Tharla LP School along Henlo. Labangso Mai long ke Chari Pon Laki Dorsing Be Hin Pensi Mai Chipahim Puponlo. Labangso Chirok Tok Amai long Alhi Sarpo Man Pen KSA Dipu Regional Committee along Pong Chunbang Nelson Timung Chitong Dunlo. Man Peng Aluhia Man Pen KSA Dipu Regional Committee Pen Rap Chunbang Mongol Singh Ronghang Lumbajong Kilang Chari Chunbang Sonjit Phangchu Jutang Chunbang Sarmon Terang Jutang Rap Chunbang Chingbai Tiso Pachetak Chunbang Jensing Tiso Lapen Dipu Head Branch Klembang Puk Utam Teron Atum Pen Ke Chenglok Rongasar Radasai Klembang Photum Chetong Dunsi Mai RDP Dunlo Labangso Mai Long Jesinet Owekinia Tumapan Loke Pacharli Nangji, Loke Pathek Nangji, Adoya Hoy, Khai Lapen Longri, Tang Turpon Lapen Kachiraikom Akinang Sot Aputak Setami, Kachetan Kachimum Padoponlo. Langkai Langso Sub Branch Lapen Kiri Langso Sub Branch Atum Pen, Nipai Pliani, Labangso Chirok Togamai ke Padoponjia Dim Laki. Nipai Pliani, Dengja Teron LP School, Kathe Bajong LP School, Lapen Kanya Terang LP School alongsi Paman Ponpo. Lapen ni Pai Trogan ya Banke, Tariadong LP School Lapen Oweching Thor ME School alongsi Padopon Pupusi Birta Riptun Long. News Desk Report, Karbi Anglong Live.